Srpski fizičar Mihajlo Sporeć, koji je preminuo 7. novembra u Velikoj Britaniji, bit će sahranjen danas u Aleji zaslužnih građana na Beogradskom Novom groblju. Završio je matematičku gimnaziju u Beogradu i osvojio veliki broj nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima iz fizike, matematike, astronomije. Mladi fizičar je studirao na Trinity Collegeu u Cambridgeu, a sa karcinomom pluća borio se 2 godine. Preminuo je tokom završne godine studija. Porodice i prijatelji su se od mladog genija oprostili potresnim porukama. Mihajlo, prijatelju naš, sa tobom je sve uvek bilo posebno, svaka igra imala je više smisla, svaki trenutak ispunjen, ponosni smo što smo bili deo tvog života. Tvoja hrabrost i snaga će nam uvek biti inspiracija. Ceo svoj život si želeo da dotakneš zvezde. Od Mihajla su se oprostili njegovi prijatelji iz matematičke gimnazije. Takođe, saučešće i poslednji pozdrav su uputile kolege Mihajlovih roditelja. U matematičkoj gimnaziji biće danas održana komemoracija u 10 časova, a Univerzitet Cambridge posle njegove smrti proglasio je trodnevnu žalost.